Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tsedzuluso ntswa yo wana uri khwali dzine dza fhedza tshifhinga tshinzhi dzi khou ṱhogomela vhana vhadzo dzi a ṱavhanya u aluwa nahone dzi a fa dzi tshe ṱhukhu. Izwi zwo bviselwa khagala nga vhasedzuluso ubva Yunivesithi ya Exeter. Bambiri ya ngudo Artificial Selection for Increased Reproductive Effort accelerates actuarial senescence and reduces lifespan in a precocial bed. Yo gandhiswa kha Journal ya Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences. Mufhiso wo kalulaho u fhungudza u tshimbila ha vhathu dziḓoroboni. Musi kilima i tshi khou shanduka, mufhiso u ya shandula nḓila ine vhathu vha tshimbila ngayo ḓuvha na ḓuvha. Ngudo yo rangiwaho phanḓa nga University College London yo shumisa data ya vhathu vha miḽioni dza 13 u bva kha ḽa Spain. Mawanwa tsedzuluso o anḓadzwa kha Journal ya PNAS Nexus a khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.